ассалому алайкум тамошобинёни муҳтарам. Нашри навбатии барномаи иттилоъоти ахборро аз телевизиони Тоҷикистон мустақиман манзури шумо мегардонем. Дар студия Оишаи Саттор. 11 август дар Тоҷикистон Иди Қурбон таҷлил карда мешавад. Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ин муносибат мардуми шарифи Тоҷикистонро табрик намуданд. Ҳоло таваҷҷӯҳ намоед ба матни табрикоти президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба муносибати Иди Қурбон дар қироати ҳамкорони мо. ҳамватанони азиз, мардуми шарифи Тоҷикистон дар арафаи Иди Саиди Қурбон ки яке аз суннатҳои мубораки дини мубини ислом мебошад, қарор дорад. Ба ин муносибат хурду бузурги сокинони кишвари азизамонро самимона табрик мегӯям. Адо кардани намози Ид, анҷом додани маносиқи ҳаҷ ва қурбонӣ кардан аз ҷумлаи фароизи исломӣ дар рӯзи Ид мебошанд. дар доираи риояи фаризаҳои зикршуда бояд донист ки ба ҷой овардани маносиқи ҳаҷ ва қурбонӣ кардан танҳо ба шахсоне воҷиб аст ки шароити мусоиди зиндагӣ ва имкониятҳои васеъи моддиву молӣ доранд. шахсоне ки чунин шароиту имкониятро надоранд ва дар пешбурди зиндагӣ мушкилоту тангдастӣ мекашанд, барои онҳо қурбонӣ кардан ва додани дигар садақаву хайрот дуруст нест. онҳо метавонанд бо рафтору кирдори писандида ва одобу ахлоқи ҳамида савобу баракати арзандае ба даст оваранд. баръакс, онҳое ки дорои имконияти фарохи моддӣ ҳастанд, бояд як ҳиссаи гӯшти қурбонӣ ва дигар хайроту садақаи худро ба чунин шахсон, яъне ниёзмандон ва оилаҳои камбизоат диҳанд. ҳамватанони азизи мо бояд донанд ки масъалаи ба ки додан ва тақсим кардани гӯшти чорвои қурбонӣ кардашуда дар ояти 36 сураи ҳаҷи Қуръони маҷид баён шудааст. дар ин оят таъкид мешавад ки аз гӯшти чаҳорпои қурбонӣ бихӯред ва ба дарвеши тангдаст ва бенаво бихӯронед. яъне гӯшти чорвои қурбонӣ кардашуда бояд барои таъмини эҳтиёҷоти оила ва ҳиссаи дигараш барои кӯмак ба муҳтоҷон сарф карда шавад. дар аҳодиси набавӣ ва фатвоҳои фақиҳони мазҳаби ҳанафӣ низ аҳкоми анҷом додани қурбонӣ танзим шудаанд. ҳамчунин мехоҳам як нуқтаи муҳимро ки ба оростани дастархони идона вобаста мебошад бори дигар таъкид намоям. баъзеҳо дар ҷомеаи мо то ҳанӯз ҳангоми оростани дастархони идона ба зиёдаравию исрофкорӣ роҳ медиҳанд ва ба ин васила ба буҷети оилаи худ зиён ворид менамоянд. дар натиҷа ҷанбаҳои маънавӣ ва ахлоқию тарбиявии ин Иди Саид аз ҷумла хоксориву фурӯтанӣ ҳамчун хислатҳои ҳамидаи инсонӣ фаромӯш мешаванд ва ҳама чиз дар атрофи тановул кардани хӯроки аз андоза зиёд, яъне арзишҳои истеъмолӣ фаҳмида мешавад. доир ба масъалаи роҳ надодан ба зиёдаравию исрофкорӣ дар оростани ҳама гуна дастархон, ҳам идона ва ҳам меҳмонӣ, имом Абу Ҳанифа аз ҳадисе ҳангоми меҳмонӣ дар хонаи саҳобаи пайғамбар Ҷобир ибни Абдуллоҳ ёдовар шудааст ки чунин аст: ҳамоно пайғамбари худо моро аз таклуфа, яъне таҳаммули сарфу хароҷот ва машаққати аз тавоноӣ бештар манъ карда буд. аз ин рӯ ҳангоми омодагӣ ва густурдани дастархон ба хотири Ид ва пазироии меҳмон исрофкориву зоҳирпарастӣ ва кӯшиши аз дигарон беҳтару бартар буданро бо анъанаву оинҳои миллати бостонии тоҷик ва арзишҳои имониву эътиқодӣ вобаста кардан камоли беэҳтиромӣ аст. арзишу муқаддасоти дини мубини ислом ба ҳеҷ ваҷҳ қабул надоранд ки шахси мусулмон бо дасти худаш ба сатҳи некуаҳволии хонаводааш зиён ворид намояд. баръакс, мо бояд дар рӯзҳои баргузории ин Иди Саид ба ҷанбаи маънавии масъала аҳамияти зарурӣ диҳем. мардумро аз вазъи кишварҳои мусулмонӣ, низоъҳои байнимазҳабӣ, равандҳои сиёсисозии ислом ва ниятҳои нопоки гурӯҳҳои ифротӣ воқеъбинона огоҳ кунем. дар раванди таълиму тарбияи ҷавонон ба масъалаҳои дӯстдоштани ватан, ҳимояи марзу бум, дастовардҳои истиқлолият ва иззату эҳтиром кардани падару модар ва калонсолон
توجه مخصوص ظاهر نماییم. در این زمینه شخص میتواند کارهایی را انجام دهد که در دفتر اعمالش به طور همیشگی همچون صدقه جاریه ثبت می‌گردد. وابسته به استقبال سزاوار 30 سالگی استقلالیت دولتی، یک عده شهروندان آگاه ما پسنداز و مبلغ‌های به نیت حج جمع آوردهشان را برای ادای کارهای خیر از قبیل بنیاد مکتب و مرکزهای سلامتی، ساختن راه و پل‌ها، تأمین مردم با آب نوشاکی، از خود کردن و آباد نمودن زمین‌های نو، بهتر ساختن شرایط منزل زیستی خویش یا یاری دادن به شخصان کم بضاعت، یعنی به کارهایی که طبق احکام شریعت ثواب جاریه می باشند صرف کرده ایستاده‌اند. برکت این گونه سهمگذاری و کارهای پسندیده هم جمعیت و هم شخصیت را تربیت می کند و باعث تقویت پایه‌های اخلاقی جامعه می گردد. رکن اساسی عید قربان انجام دادن مناسک حج می باشد، ولی یک بار انجام دادن فریضه حج همچنین یکی از رکنهای پنجگانه اسلام برای هر فرد مسلمان به شرط توصیه شده است که سلامتی، توان و قدرتمندی و امکانیت مالی ادا نمودن چنین سفر را داشته باشد و تا برگشتن او نزدیکانش از جهت تأمین احتیاجات روزگار هیچ تنقیصی نداشته باشند. امروز سیاست پیشگرفته دولت برای هر یک فرد جامعه امکانیت فراهم آورده است که برای روز به روز بهتر ساختن زندگی خود و رشد و آبادی وطن عزیزمان به زحمت بنیادکارانه مشغول شده در پیشرفت و تامین آسودگی آن سهم مناسب گذارد. از این لحاظ اطمینان دارم که مردم شریف تاجیکستان من بعد نیز سعی و تلاش خویش را در راه تربیت اخلاقی نورسان و جوانان به راه درست راهنمایی کردن آنها، باز هم وسعت بخشیدن کارهای سازندگی و بنیادکاری به خاطر آبادی و پیشرفت کشور محبوبمان و دولت صاحب استقلالمان دریغ نخواهند داشت. با همین آرزو و نیت‌های نیک همه شما هموطنان عزیز را با مناسبت فرارسی عید قربان تبریک گفته برایتان تندرستی و سعادت زندگی، خانه آباد و رزق و روزی فراوان آرزو می نمایم. عید سعید قربان مبارک باشد هموطنان عزیز. امروز اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با کادرهایی که با وظیفه‌های مسئول خدمت دولتی و نظامی تعیین گردیدند ملاقات نمودند. ضمن صحبت صمیمی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان از فعالیت هر یک خدمتچی دولتی نتیجه گیری نموده آنها را به خدمت صادقانه، پاک وجدانانه و به نفع دولت و ملت استفاده کردن نیروی عقلانی و تجربه کسب کرده دعوت نمودند. گزارش خبرنگاران ما. در بینای حکومت جمهوری تاجیکستان ضمن ملاقات پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با کادرهایی که با وظیفه‌های مسئول خدمت دولتی و نظامی تعیین گردیدند تاکید شد که هنگام انتخاب و جابجاگذاری کادرها با تجربه اندوخته، مهارت کاردانی، قابلیت تشکیلاتچی، دانستن زبانهای خارجی، خدمت صادقانه و بی‌نقصان در وظیفه‌های قبلی و با دیگر صفت‌های شخصی کادرهای جوان برتری داده می شود. با فرمانهای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان صمدزاده ذکری خدا با سبب به کار دیگر گذاشتنش از وظیفه رئیس ناحیه اشکاشمی ولایت مختار کوهستان بدخشان آزاد و میرزازاده موسی آدینه محمد با وظیفه رئیس ناحیه اشکاشمی ولایت مختار کوهستان بدخشان تعیین گردید. همچنین با فرمانهای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیرکزاده حکمت الله معاون یکم فرمانده قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان سردار سرستاد قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی تعیین گردیده با وظیفه سردار ریاست قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی در ولایت مختار کوهستان بدخشان ولایت سوخت و سردار ریاست عقبگاه قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی کادرهای با تجربه ختم کردگان دو و یا زیاده مؤسسه عالی تعلیمات نظامی داخل و خارج مملکت تعیین گردیدند. با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان سید مرادزاده شایسته
معاون وزیر نقلیات جمهوری تاجیکستان تعیین گردید. طبق قرارهای دیگری حکومت جمهوری تاجیکستان غیب‌الله‌زاده طالب معاون یکم و صاحبزاده محمد کریم معاون دیرکتور مؤسسه دولتی تاجیک فیلم تعیین گردیدند. با امرهای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان فیض‌الله‌زاده شرف معاون کاتب شورای امنیت، ظهورزاده بختیار و رحمانزاده جمشید مشورتچیان شورای امنیت جمهوری تاجیکستان تعیین گردیدند. ضمن صحبت صمیمی پیشوای ملت از فعالیت هر یک خدمتچی دولتی نتیجه گیری نموده آنها را به خدمت صادقانه، پاک وجدانانه و به نفع دولت و ملت استفاده کردن نیروی عقلانی و تجربه کسب کرده دعوت نمودند. حکومت جمهوری تاجیکستان بهر تربیت کادرهای جوان و بالیاقت بخصوص دستگیری زنان در وظیفه‌های مسئول دولتی من بعد نیز توجه و غمخواری ظاهر می نماید. تاکید نمودند پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و ابراز داشتند که برای بالاروی منصبی تشکل تجربه کاری نشان دادن نتیجه های نظررس از هر یک کادر تقاضا می گردد که با تجربه و دانش اندوخته قناعت نکرده پیوسته آموزند، با تکنیک و تکنولوژی معاصر کار کردن را در مد اول گذاشته زبانهای خارجی را از بر نمایند. بر رویداد واقعه‌های جهان معاصر بهای ابجکتیوی داده تجربه مستقلانه قرار کردن را دارا باشند. فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره از وظیفه رئیس ناحیه اشکاشم ولایت مختار کوهستان بدخشان آزاد نمودن صمدزاده مطابق ماده 69 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان فرمان می‌دهم صمدزاده ذکر خدا محمد ایوب خان با سبب به کار دیگر گذشتنش از وظیفه رئیس ناحیه اشکاشم ولایت مختار کوهستان بدخشان آزاد کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان شهر دوشنبه 10 آگوست سال 2019 فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره رئیس ناحیه اشکاشم ولایت مختار کوهستان بدخشان تعیین نمودن میرزازاده مطابق ماده 69 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان فرمان می‌دهم میرزازاده موسی آدینه محمد رئیس ناحیه اشکاشم ولایت مختار کوهستان بدخشان تعیین کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان شهر دوشنبه 10 آگوست سال 2019 فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره معاون یکم فرمانده قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان سردار سرستاد قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان تعیین نمودن پیرکزاده مطابق ماده 69 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان فرمان می‌دهم پیرکزاده حکمت الله معاون یکم فرمانده قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان سردار سرستاد قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان تعیین کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان شهر دوشنبه 10 آگوست سال 2019 ادامه اخبار در اساس دستور سپارش‌های سرور دولت محترم امامعلی رحمان روزهای 9 و 10 آگوست سال روان سروزیر مملکت قاهر رسولزاده با رفت تدبیرهای آبادانی و بنیادکاری در شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت شناس شدند. سمندر اسکندرزاده و حفیظالله سعدالله گزارش می‌دهند. سروزیر مملکت قاهر رسولزاده نخست از فعالیت جمعیت سهامی پوشیده تالکو گولد در ناحیه عینی شناس شد. در جمعیت سهامی پوشیده تالکو گولد در زمینه دستور و سپارش‌های اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در همبستگی با سرمایه‌گذاران خارجی کارگاه و کارخانه‌های گوناگون استحصالی بنیاد کرده می‌شود. پس از صاحب استقلال گردیدن جمهوری تاجیکستان جهت رشد بخش خصوصی نقشه‌های مشخص عملی گردیده در زمینه سیاست درهای باز امکانیت سازگار فراهم آورده شد. همین است که امروزها در قلمروی مملکت از جانب صاحبکاران و سرمایه‌گذاران هم داخل و هم خارجی مملکت بنیاد کارگاه و کارخانه‌های گوناگون استحصالی جریان دارد. در رفت کارهای ساختمان انشاءات مسئولان جمعیت سهامی پوشیده تالکو گولد تصمیم گرفتند که هرچی بیشتر متخصصان محلی را به کار جلب نموده پس از مورد بهره برداری قرار دادن نیز برای ساکنان محلی جای کار دائمی فراهم آورند.
ҳамчунин ба сарвазири мамлакат лоиҳаи сохтмони коргоҳу корхонаҳои саноатӣ ки дар заминаи ҷамъияти саҳомии пӯшидаи талко голд бунёд карда мешаванд муаррифӣ карда шуд. дар доираи эълон гардидани саноати кунунӣ бо суръати кишвар ҳамчун ҳадафи чоруми стратегӣ амалӣ сохтани чунин тадбирҳои созанда метавонад нақши муассир гузорад, зеро дар баробари бароҳ мондани истеҳсолот сокинони маҳаллӣ низ бо ҷойи кори доимӣ таъмин шуда сатҳи некуаҳволии мардум баланд бардошта мешавад. аснои шиносоӣ аз рафти татбиқи лоиҳаҳои гуногун дар ҷамъияти саҳомии пӯшидаи талко голд сарвазири мамлакат қоҳир расулзода масъулонро вазифадор карданд ки дар доираи дастуру супоришҳои роҳбарияти олии давлат ва ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон амал намуда дар муҳлати муайяншуда иншооти мазкурро бо сифати баланд ва ҷавобгӯ ба талаботи замон сохта мавриди баҳрабардорӣ қарор диҳанд. сипас дар идомаи сафар сарвазири мамлакат аз рафти корҳои ободонию бунёдкорӣ дар шаҳри панҷакент шинос шуд. дар доираи омодагиҳо ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатӣ ва тадбирҳои вобаста ба солҳои 2019-2021 солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ дар шаҳри панҷакент сохтмони 405 иншоот ба нақша гирифта шуда буд. дар баробари сохтмони иншооти гуногун дар шаҳри панҷакент тадбирҳои ободонию бунёдкорӣ дар мавзеъҳои таърихию фарҳангӣ низ идома дорад. тавре таъкид гардид ҳамаи иншооти ба нақша гирифташуда бо назардошти хизматрасонии муосир, талаботи меъморию сохтмонӣ ва унсурҳои хоси миллӣ бунёд карда мешавад. ҳамчунин дар шаҳри панҷакент дар доираи дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон баҳри тақвияти рафти корҳои ободонию бунёдкорӣ дар доираи омодагиҳо ба истиқболи ҷашнҳои миллӣ маҷлиси ситоди корӣ баргузор гардид. зикр карда шуд ки дар шаҳри панҷакент дар баробари вусъат бахшидани корҳои сохтмонӣ то ҳол мушкилот зиёд буда ҳарчи зудтар амалӣ сохтани тадбирҳои дастаҷамъона лозим аст, зеро дар сурати бо чунин шакл идома ёфтани тадбирҳои ободонию бунёдкорӣ наметавон ҷашнҳои миллиро дар сатҳи баланд таҷдил кард. дар ноҳияи бобоҷон ғафуров бошад ба сарвазири мамлакат қоҳир расулзода лоиҳаи сохтмони корхонаи саноатӣ муаррифӣ карда шуд. аснои шиносои сарвазири мамлакат масъулонро барои иҷрои саривақтӣ дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон вазифадор намуда таъкид доштанд ки бояд ҳама тадбирҳои бунёдкорӣ ва ободонӣ дар мамлакат бо назардошти риояи талаботи сохтмону меъморӣ ва дар мувофиқа бо ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон анҷом ва омодагиҳо ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон вусъат дода шавад. дар шаҳри Кӯлоб бо дастгирии соҳибкорони маҳаллӣ дар доираи вусъати тадбирҳои ободонӣ бо ҷалби мутахассисон соҳа ва техникаи лозима таъмиру мунфаршнамоии роҳи байни ду маҳалла ва дар ҷамоати деҳоти Кӯлоб қисмати харобгаштаи роҳи деҳаи Саричашма идома дорад. гузориши Саидҷафари Маҳмадалӣ ва Хуршеди Нодирхон. дар шаҳри Кӯлоб бо дастгирии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ ва ҷалби соҳибкорони маҳаллӣ бахшида ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ва нақша чорабинии солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ корҳои бунёдкорию созандагӣ бо вусъат идома дорад. дар доираи тадбирҳои ободонӣ барои пешрафти вазъи иқтисодиву иҷтимоӣ, ташкили ҷойҳои нави корӣ ва беҳтар намудани вазъи инфрасохтори деҳот, дар баробари бунёди иншооти таъйиноташон гуногун имрӯзҳо дар шаҳру деҳоти Кӯлоб бо саҳми соҳибкорон ва шахсони ватандӯсту саховатпеша таъмиру навсозии роҳҳои аҳамияти маҳаллӣ дошта низ ҷараён дорад. дар маҳаллаи 1 май ва ҷумъа алифи шаҳр бо иқдоми оилаи Лангариевро роҳи байни ду маҳалла пурра навсозӣ карда мешавад. дар идомаи чунин корҳои таҷдиду навсозии роҳҳо дар хиёбони марказии шаҳри Кӯлоб аз ҷониби оилаи Касирзодаҳо низ дар масофаи 1 километр роҳ аз таъмири асосӣ бароварда шуд. то ҷашни 28-умин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон бародарон Касирзодаҳо иқдом гирифтанд ки дар маҳаллаи ба номи Исмоили Сомонии шаҳр боз 1 километр роҳи автомобилгардро пурра мунфарш ва роҳи пиёдагарди ду шафати онро сафолакпӯш намоянд. бо ин мақсад айни ҳол бо ҷалби 6 адад техникаи корхонаи бунёди роҳ ва мутахассисони соҳа корҳои тахту ҳамворкунии роҳ идома дорад. дар деҳаи Саричашмаи ҷамоати деҳоти Кӯлоб низ оилаи Нозимовҳо ин ташаббусро ҷонибдорӣ карда тасмим гирифтанд ки бо харҷи беш аз 100 000 сомонӣ қисмати таъмирталаби роҳи деҳаро мунфарш намоянд. тибқи дастуру супоришҳо ва иқдомҳои пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон соҳибкор Нозимов ғайратшо имрӯз тасмим гирифтааст ки ба миқдори 100 метр роҳи ҳамин маҳаллро аз ҳисоби пасандозҳои аҳли оила мунфарш намояд.
дар диҳаи сарчашмаи ҷамоати деҳоти Кӯлоб дар ҳамкорӣ бо мутахассисони муассисаи давлатии нигаҳдории роҳҳои автомобилгарди шаҳр ва истифодаи 4 адад техникаи лозима таъмири асосии роҳ дар марҳилаи анҷомёбӣ қарор дорад. Аҳли оилаи Нозимовҳо дар ин деҳоти шаҳр иқдом гирифтанд ки бахшида ба таҷлили ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон барои сокинон як майдончаи хурди варзишии замонавии сохта мавриди истифода қарор диҳанд, ки тибқи нақша рӯзҳои наздик сохтмони он шурӯъ хоҳад шуд. дар ноҳияи вахш имрӯзҳо кишти такрорӣ вусъат дода мешавад. То имрӯз дар тамоми шаклҳои хоҷагидорӣ дар майдони 4000 гектар кишти такрорӣ анҷом дода шудааст, ки қисми зиёдашро шолӣ ва ҷуворимакаи дон ташкил медиҳад. гузориши хабарнигорони мо. дар шароити офтобии вилояти Хатлон 2-3 ҳосил гирифтан аз як замин хеле хуб имконпазир аст. баъд аз ҷамъоварии ғала ва пиёзу сабзавоти барвақтӣ 100 то 120 рӯзи офтобӣ боқӣ мемонад, ки барои нашунамо ва ба ҳосил омадани бисёр намуди зироат мувофиқ аст. махсусан ҷуворимакаи дон, лӯбиё, пахта ва полизиҳо ба сифати кишти такрорӣ ҳосили фаровон хоҳанд дод. дар ҳудуди ҷамоати шаҳраки Кирфи ноҳияи Вахш ҳосили фаровони полизӣ ва нашунамои хуби пахтазор низ ба назар расид. кишти такрор дар ҳудуди ҷамоати шаҳраки Киров 445 гектарро ташкил медиҳад. аз ҳамин 110 гектар кишти шолӣ гузаронида шуд. дар ҳудуди ҷамоат 70 гектар макаи дон, 7 гектар мош кор масъалаи кишти такрорӣ қатъӣ рафта истааст. дар деҳоти Тоҷикобод ҳам як ҳафта кофист, ки нақшаи кишти такрорӣ пурра ба анҷом расад. барои дар як сол гирифтани 2-3 ҳосил дар як замин дар деҳоти Тоҷикободи ноҳияи Вахш имконоти баҳрабардорӣ аз обу замин хеле фаровон аст. дар ин ҷо деҳқонон дар заминҳои холишудаи картошка, ҷуворимакаи дон ва дигар нави зироатро кориданд, ки айни замон нашъунамои хуб доранд. дар ин ҷо зироати ғалладонагӣ корда шуда буд. баъди ҷамъоварӣ аллакай ба кишти такрорӣ ба шунондани макаи дон ва макаи силос омода шудааст ва корда заминҳо ба пуррагӣ истифода бурда шудааст. дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон рӯз то рӯз маданияти баҳрабардорӣ аз замин беҳтар гардида. мисоли равшан деҳоти ба номи Садриддин Айнӣ ноҳияи Хуросон шуда метавонад. дар ноҳияи Хуросон низ баъд аз ҷамъоварии ғалла зироатеро мавриди кишт қарор доданд, ки дар 100 рӯзи офтобӣ ҳосилаш ба самар хоҳад омад. нақшаи кишти такрорӣ дар самти хоҷагии деҳқонӣ 530 гектарро ташкил медиҳад. асосан имрӯзҳо мо дар кишти такрорӣ макадон ва мош кишт карда истодаем. бинандагони гиромӣ, нашри навбатии барномаи иттилоотии ахбор ба анҷом расид. хайр, саломату сарбаланд бошед.